kuguha ibyo yateguye mu gihe wumviye ibyo yakubariye. Siko bimeze? Iyo akubwiye ngo gendana naje, ugomba guhabwa ingero z'abagendana nawe. Wasubira inyuma akabi kwaka, afise uburenganzira bwo kukwaka ibyo yaguhaye. Nibyo cyangwa sibyo? Nibyo cyangwa sibyo? Ubuzima abantu benshi babayemwo twasanze bumeze bute? Ibintu byinshi mwari mufise ubu mudafise byagiye kubera iki? Nkawe ko wabibonye ibyo wari ufise atabigihari, ni iki wakora kugira ngo bigaruke? Kumvira rero nukugaruka muri bimwe yari yakubwiye mbere, kumwe mwagendana urangije ukabivamwo, ugomba kubisubiramo kugira ngo wongere ugendane nayo, hama kugarurire ibyo wari warabuze. Twavuze ngo ni amahirwe ya kangahe? Kandi burya 90% Imana nta mahirwe ya gatatu itanga ya kabiri. Haleluya, haleluya. Imana hari igihe kwizera irya mbere ukayigomera, ikavuga ngo wenda nibura birashoboka ko byamucanze, noneho reka mukubita amahirwe ya kabiri. Iyo uhawe amahirwe ya kabiri, amakosa ukora yitwa makosa ya makusudi. Makosa ya nini? Mswahili alikata hadisi kwamba kosa, kutenda kosa siyo kosa, bali kurudia kosa ndiyo kosa. Imana rero irafise ubushobozi bwo kukugeza irya mbere, irafise n'ubwo kukugeza irya kabiri. Hari amahirwe ya kabiri rero Imana ikuzaniye muri ano materaniro y'imiswa ya kabiri Imana izanye kugira ngo yongere ikugeze. Bwira umuntu mwicaranye ngo ntutakaze aya mahirwe ya kabiri. Shitani waramubonye ko atambabaza agira, shitani warabonye ko atakigongo agira, nta n'ubuntu agira. Amahirwe ya kabiri avuye ku Mana nuyasamaraho. Tusomere igice cya kabiri rero tugiye kwiga, cyitwa kavukire. Gachi kavukire ni kimwe mu bintu bishobora gutuma uba isoko y'umugisha. Kavukire ni kimwe mu bintu bishobora, nimba hari umukoshi wa mbere ubaho kuri ino si, ni ukuvuka ukenye ugapfa ukenye. Uwo si umukoshi? Kuvuka ukenye ugapfa ukenye si umukoshi? Aha. Uwa kabiri igera nko kuri 5. Uwa kabiri nukugira ibyo kujya byinshi, ukagira n'amafaranga menshi, firigo igahora yuzuye ibikenewe, ariko ukabura apeti. Wase umukoshi? Uwa gatatu nukugira apeti nyinshi cyane, ukabura ibyo urya. Uwo wakangahe? Wa gatatu. Uwa kane nugushaka nk'uko abandi bashatse urugo rwiza. Emwe buri muntu wese yanyoye fanta 3 na keke, buri muntu wese ukamuteruri ugapfuta byaye.
si umwaka uwanyuma rero ari uyobora yose, mbese wagira ngo niwo wayibyaye. Ni ukuba mu rusengero nka repantasi, abandi bakaguzuriramwo mpemu yera, wowe ukuzura abazimu. Wasuye umukoje ko abandi baguruka bavuga ati tuzataha, nawe ukavuga ngo ntitumuvamwo, n'uwi wacu n'inshuti yacu ntitumuvamwo. Uyo ni umwami. Imana ibikurinde. Tuvuge ngo haleluya. Twongere tuvuge ngo haleluya. Dusome Itanguriro. Haleluya. Itanguriro ibice 28 hera ku murongo wa 10. Tugomba kwiga kavukire, niryo soko rya kabiri ryo kwitwa umunyamugisha. Isoko ry'umugisha. Itanguriro 28. Itanguriro 28 ku murongo w'10. Yakobo arota icuririzo. Yakobo arota icuririzo. Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye i Harani. Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye i Harani. Ashika ahantu araharara. Ashika ahantu araharara. Kuko izuba ryari ricokeye. Na n'ubu ryagize iki? Yabiribuye mu mabuye yaho. Yabiribuye mu mabuye yaho. Aragisegura. Aragiseguza. Aryamaho hantu arasinzira. Aryamaho hantu arasinzira. Ararota. Yiseguye iki? Ibuye. Nashaka mbaze mu bitanda bya ninde muntu afise oreye iri mu ibuye? Hari n'umwe? Aha hantu yaryamye hari imatera bavuza yari ihari, hari ishuka yari afise, ariko yiseguye ibuye arangije aragira ante. Ariko mwumva icyatumye arota yiseguye ibuye. Bibiliya ivuze ngo atora ibuye mu mabuye yaho araryisegura. Hari amabuye menshi, ariko ntabwo yapfuye, ijya atoye yararobanuye. Ararota. Abona icuririzo gishinzwe hasi, umutwe wacu ugashika mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana bakidugako, bakimanukako. Kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacu. Kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacu. Aramubarira ati nduhoraho. Nduhoraho. Imana ya Aburahamu sogokuru. Imana yande? Ya Aburahamu. Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyemo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe. Imana iri kiha amasezerano nde? Yakobo. Kubera ikiri kumuha amasezerano. Imana iri kimuhera amasezerano. Mwumva Imana iri kumuhera amasezerano. Yaravuze, Imana yaravuze ngo ndi Imana yawe yewe Yakobo. Imana Yakobo ntabwo yarebye Yakobo, ahubwo haleluya. Amen. Yavuze ngo ndi Imana yande? Ya Aburahamu, ya sogokuruza Aburahamu. Ndi Imana ya sogokuruza Aburahamu. Imana ya Isaka. Imana yande? Ya Isaka. Iramubwira ngo iki gihugu uryamyemo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe. Kandi uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi. Ayo ni amasezerano Imana iri kihande Yakobo. Ego. Ruzogasara iburengerazuba n'iburasirazuba, n'iburaruko n'ibumanuko. Kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe. Kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Yego. Kandi heraba ndi kumwe nawe. Nzokuzigamira aho uzoja hose. Kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko ntazokureka ntarakora ivyo nkubariye. Sawa. Turebere hamwe. Tuvuze ko icya kabiri ari kavukire. Kavukire yawe
irashobora gutuma ugira ubuzima bubi cyangwa bwiza. Imana, uyu mugabo bita Yakobo, sinsubira mu mateka ya Yakobo, impamvu yahunze ava Berisheba agenda Harani, ntabwo nsubiramo, ahubwo reka mvuge icyatumye Imana ibwira Yakobo, ntivuge ngo Yakobo ndi Imana yawe, ikavuga ngo ndi Imana ya sogokuru Aburahamu. Mu yandi magambo, Yakobo yari afise ibibazo bikomeye cyane. Tunarebe icyatumye arota, akarota yiseguye ibuye. Tunarebe iribuye n'ibuye nyabaki. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryabaye irigumye iki ifuruka. Yakobo abone hababye, yapfuye iwabo atwaye umugisha wa murumuna we Esawu, yaramuhunze kugira ngo atamwice. Ageze muri ubu bukaragwa butarimo mwene wabo, butarimo inshuti, abona igihugu cyose nta butabazi na bumwe ashobora kuhafata usibye ko yakwiyegereza ibuye abubatsi bagaye. Iri buye ninde? Iri buye ni Yesu. Noneho Imana mu kugira ngo iganire n'abantu, ntabwo ishobora kuza direct ngo ivugane n'umuntu. Imana ifise ahantu irebera umuntu kugira ngo iganire nawe. Icyambere, uyu Yesu mwakiriye, mukavuga ngo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Iyo umwakiriye ku munwa, ukamwakira watuje n'akanwa, ariko umutima utamwakiriye, isi izarinda ihera utavuganye n'Imana. Ibyo abahanuzi bazakubwira byose bazaba bakubesha. Imana ivugana n'umuntu inyuze mu mwana. Haleluya. Murahari? Imana source yayo kugira ngo ivuge, ibanza kureba ko umwana wayo ari muri uno muntu bagomba kuvugana. Bisobanura iki rero? Iyo ubayeho Yesu ari ku ruhande, n'Imana ija ku ruhande, kuko imbabazi zayo ziri mu mwana wayo. Imbabazi z'Imana ziri mu mwana wayo. Iyo wakoze ikosa warangiza ukibuka ko amaraso ya Yesu yasesetse, warangiza ukavuga ngo maraso ya Yesu nyeza. Mana rero iyo ije kuguhana igasanga wamaze guhamagara amaraso, ntabwo iguhana kubera iki? Irasanga nikubita izabikubisa umwana. Abantu bakuru bari kunyumva? Haleluya, haleluya, haleluya. Niyo mpamvu muririmbyi aririmba ngo n'amaraso y'imbabazi ahwamika uburake bw'Imana. Bisobanurwa ngo iyo Imana imaze kukubonaho amaraso, Satani yaje kukurega, iki kirego ntabwo gifata, kuko ikimenyetso cyo kudahanwa kiba cyamaze kukugeraho. Imana yubaha umwana wayo, ikanamukunda, ikanubaha amaraso y'umwana wayo yasesetse. Haleluya, haleluya. Yakobo rero yise kuyibuye. Imana yaganiriye n'ibuye ryayo, iriganirira mu buryo iseguye. Ariko hari umuntu n'umwe yabari karanyumva. Imana yaganiriye n'ibuye, noneho ibigiye mu ibuye bica mu buryo iseguye. Niyo mpamvu Imana itanga amasezerano
ntabwo yayahaye Yakobo, yayahaye umwana, kubera ko Yakobo w'umubiri yari uwo gupfa, ariko uw'impwemu ntabwo yari Yakobo, kuko nawe yarabitahuye nyuma asangira izina Yakobo ntiyarigumana. Mana we, mana. Rero mwumve icyatumye rero Imana itavuga ngo yewe Yakobo ikavuga Aburahamu. Icyambere, Imana yari ifise ivyo yaganiriye na Aburahamu akiri Aburahamu. Yaramubwiye ngo va muri Uri y'Abakaludaya, uve mu bwoko bwa so, tera udandaza ibigirwamana, uze mu gihugu nzakwereka, nzaguhereye umugisha. Aburahamu aravyumvira, acitwa Aburahamu, avayo. Imana irangije imuha amasezerano menshi, imweretse inyenyeri, imweretse n'umusenyi wo ku kiyaga, iramubwira ngo abana bawe bazangana n'uwo musenyi n'izo nyenyeri. Irangije, haleluya, imuha akana kamwe. Umwana umwe yamuhaye, uriya wundi yabyaye ntabwo aharugwa, ahubwo haraharugwa uriya w'isezerano Imana yari yavuzeho byinshi. Iravuga ati umwana wawe w'isezerano uzamubyara kuri Sara. Amaze kuvuka rero Yesu nahabwa icubahiro. Isaka nawe yahise arongora Rebeka, abari wabyara ko Yakobo na Esawu. Bamaze kuvuka, bavuka umwe hari icyo Imana imuvuzeho, ivuze ko butoyi azokorerwa na bukuru. Niyo mpamvu Esawu nako Yakobo yabimenya akiri mu nda ataranavuka, amenya ko azakorerwa na butoyi, akavuka amufashe ikirenge ati ntabwo ntanga kuvuka kuko namaze kwisobanukirwa. Nyiri umuntu mwicyati cuzoba cumve mu mpemu batarace kubarira. Turakomeje rero. Yakobo rero hano Imana Isaka amaze kuvuka, niwe yagomba gusohoza amasezerano yose Aburahamu Imana yahaye Aburahamu. Bigenze uko, Imana irebye Yakobo icyambere, mbere yuko ivugana nawe yarabangira ireba ahantu haturuka. Bibiliya ivuga ngo nimwakora ibyaha nzabahana kuva a generation a 4 generation, kuva ku runganwe rwa mbere kugeza ku rwa kane. Imana rero kugira ngo ihezagire Yakobo yarabangira sekuru umubyara ninde. Turi kumwe? Sekuru wa Yakobo ninde? Tuzinanye gute? Yabanye nanje gute? Tufitaniye iyihe migenderanire? Nico Imana yabanje kureba ahantu Yakobo avuka n'ubusabane afitanye, Imana ifitanye na sekuru. Imana irebye Yakobo rero nako Aburahamu, sekuru wa Yakobo, isanga niwe wakuyeho ibigirwamana. Izina ry'Imana ryongera guhabwa icubahiro mu gihugu. Haleluya. Imana rero ihitira avuga ngo ni Imana ya so kokuru wawe Aburahamu. Ahubwo hari icyo sekuru yari yamaze igihe yagendana n'Imana. Imana ntiyitayeho yuko Aburahamu atagihari, ahubwo yitayeho ko hari icyo yamusezeraniye, hari icyo yavuganye nawe, hari imigenderanire yabaye hagati y'Imana nawe. Bwira umuntu mwicaranye ngo ibintu byiza uri kurakora ubu, hari n'amasezerano menshi duhabwa tutazashikira, azashikira abana bacu n'abuzukuru bacu. Imana icubahiro. Irangije ihitira reba se
se wa Yakobo, se wa Yakobo nawe icyazinanyeho n'Imana. Imana irebye Isaka isanga Isaka nawe niwe Imana yavuze ko ari we samuragwa w'ubutunzi bwose bwa se Aburahamu. Irangije aleluya ihitira mubwira ngo ndi Imana ya so Isaka. Aya magambo yamubariye murumva yapfuye kuyavuga atahihere, yabivuze ihereye kuri sekuru iza kuri se iraza no kuri we, ariko intango yabaye kuri sekuru. Mu yandi magambo, iyo Imana iza kureba igasanga hari amakosa Aburahamu yakoze, aya makosa yagomba guhita afata Isaka. Ano makosa afashe Isaka agahita afata n'umwana Isaka vyaye ari we Yakobo. Mu yandi magambo, icyaha cya sekuru cyagomba guhita gihanirwa n'umwuzukuruza, ariko kubera icyiza cya Yakobo cyagomba guhita kizanira umugisha umwuzukuru. Imana ihitira mubwira ngo abazagukomokako bose, bivuga ngo n'abuzukuru n'abuzukuruza n'abaco n'iki, bagomba kurya ku mugisha sekuru yarondeye ari we Aburahamu. Ibi bintu birumvikana? Haleluya. Amakosa yose ukorera mu murimo w'Imana, abazagukomoka ko bazayagira, bizabagirira ingaruka. Ibyiza byose ukorera abantu b'Imana, abawe bose kugera no kumwuzukuruza bazabiryaho. Haleluya. Duhe Imana icyubahiro. Kavukire ni kimwe mu bintu gituma umuntu yitwa umunyamugisha akaba umunyamugisha bitewe n'aho avuka. Ikibazo mbabaza ni kimwe, mwese mwicaye hano, iyo Imana iza kubabaza mutaravuka atushaka kuvukira he? Harya wavukiye wari kuyibwira ngo nshaka kuvukira mu Kayanza? Wari kuvuga ko ashaka kuvukira hariya avuka, nazamura ikiganza turebe. Urebe, iyo umuntu bamubwiye ngo Imana igiye kuguha visa ugende Etazini, aranezerwa cyane gusumba kumubwira ngo Imana iguhaye itike yo kuja kuramutsa iwanyu mu Ruyigi. Kandi itike ya mu Ruyigi yarayibuze, anejejwe nuko azaja Amerika. Ntawongera ariyo, mbese nta n'umuntu azamwakira bazinanye. Bisobanura ngo impamvu utanejejwe no gusubira hari iwanyu ni uko utahavukiye ubishaka. Ibintu mvuze nibyo cyangwa sibyo? Mu yandi magambo, igitumye unezezwa na visa yo muri Amerika cyangwa muri Canada, iyo Imana iguhitishamwe ngo ushaka kuvukira he, wari kuvukira Canada. Urabyumva? Rero ikibazo saho wavukiye, ahubwo ikibazo nibyo wahakoreye. Ijambo hari abantu bataryumvise.
ikibazo ntabwo kiri aho wavukiye, ahubwo ikibazo kiri ku byo wahakoreye, kubera ko ibyo wakoreye kuri kavukire nibyo bikomeza kukurekara amakuru wabo. Biraza kumva abantu, ntabwo ikibazo ari ukuvuka hariya, ikibazo nibyo wakoreye aho hantu, kuko icyatumye Aburahamu ahabwa umugisha n'abuzukuru bakawubona nibyo yakoreye ahavuka. Ibyo yakoreye ahavuka byatumye havugwa izina ry'Imana itahavugwa. Ibyo wakoreye aho uvuka rero nimba birimwo mu bituma Imana itavugwa, nibyo biriko birakurekarama ku buryo wamana ikiziriko ku maguru nka tiyara, ati genda ariko nugera mu rumongo uragaruka. Kavukire irashobora kukurekarama uvuka aho muri rira, ukubaka inzu hano mu Gisagara ya shambere zine n'ama annexe inyuma. Kavukire mu Gisagara ukigwe mukoreramo, ariko turagukeneye udugurare ruguru. Yanakwemerera kuhaba igahita ikubwira ngo ba muri annexe imbere pangisha. Kandi iyo umuntu aje mu rupangu agomba kumenya ko bosi w'ugo rupangu ari uwuba imbere, uw'inyuma ari umupangayi. Kandi Bibiliya ivuga ngo ntabwo tuzaba imirizo, turi imitwe, ntituraba inyuma turaba imbere. None kavukire irakurekaramye, kuko ngo iyo waturutse ugomba kuguma uri ino. Uzare uburyo kavukire rekarama, umuntu arashobora kuva, kuko izi ntara zacu hari intara hakirimwo inzu z'ibyatsi. Yes, zirahari. Ntizihari. Kavukire irashobora kukurekarama ukava iwanyu warateye imbere, na hano mu Gisagara wubatseho ugashiraho akantu k'ibyatsi gato mu rupangu. Kandi tuno tuzu tw'ibyatsi tufise ibintu byahora bikorerwamo kera. Kavukire rero iri kukurekarama kugira ngo mugendane no mu Gisagara wimutse. Nicyo bita rero karande. Haleluya, haleluya. Kavukire iyo twakiriye Yesu twikuraho icyo bita imiryango y'abasogokuru n'abasogokuruza, tukikuraho amoko runaka, tukitwa abana b'Imana. Mwumvere, muri ino miryango tuvukamo hari imiryango bita abayengero, abarima, abahanza n'abashubi n'abandi, sibyo? Nk'umuryango wacu ni uw'abayengero n'abantu. Iyo umutwaye n'igitumbura cy'ijana agomba kukwitwarira ku ntuzenya mu gacimbiri, akava mu gacimbiri akaza muri zone, akava muri zone akaja mu ikomine yava akaja muri sentare, bikazoshika no muri Gasambura manga. Kandi igitumbura cy'ijana yari kucigurira, ubwo rubanza rukazamutwara nk'imifuko nk'igihumbi y'ifarini. Icyari karozira niki ngo yansakagaye ngo ntibamugaye. Je mfise imyaka 44 ndayikwiza muri uku kwezi tariki 25 ni mu ndwi itangura. Jewe navutse hari itongo famiye iri kuburana, kugeza niyo saha urubanza ntiruratsinda, n'uyu munsi ntiruratsinda. Mu muryango wacu nta numwe bataraca ururasabo,
ariko je nta rurasago na rumwe ruranjaho kuko sindigera nicara cyangwa mbaherekeze kuburana. Barabaroze sokuru yaratwa iryo tongo pi. Sogokuruza yatwawe n'iryo tongo pi. Papa yaragiye atwagwa n'iryo tongo pi. Data wacu yarapfuye atwagwa tongo pi. N'abasigaye baracyarire karama, baracyaburana. Niyo mpamvu cyagihe naririmbye ngo nararose itongo, ntazagwanira n'imiryango, ntazagwanira na famiye. Itongo bita Bibiliya yera, iryo ni itongo famiye tutazagwanira. Ntagwembe bazonca indasago. Kubera iki? Iri tongo nta muntu nzavuga ngo yandengereye. Ashaka arimaho narimye nzokweza, n'ubu ushaka usomaho nasomye, ntabyo kibuza yuko ndarandiye. Haleluya. Ariko muracyari hano cyangwa mwataje? Ikibazo gikomeye rero ntimuzi aho kiri. Iyo uri muri uno muryango ukaba waratatswe n'amarozi, igihugu cyose uzojamo iyo mwembe igomba kuzogukurikira. Iyo baroze baravuga ngo turaroze umuyengero ahantu haba hose. Turaroze umuyengero wese akomoka kuri runaka. Nukuvuga ngo nabwo uzaba uri muri etazi, nimba batuye ngo azafata cyavuyemo, ugomba kuhananuka muri Amerika. Ntumenye ikosa ukoze, bakuriza n'indege wagiye wambaye ipantaro ukagaruka wambaye ikabutura. Kubera iki? Kavukire y'umuryango w'abayengero irakurekaramye. Baravuze ko nta hantu na hamwe umuyengero n'umwe azatera imbere. Mugomba kuguma uruhande rumwe. Haleluya. Haleluya. Ibyo bohereza byose bigomba kukugira ko ataje, kuko babiroga bavuze umuryango. Igihe ukiwurimo rero ugomba gufatwa n'ibyo bintu boherereje abayengero. Nubwo utabifise mw'uruhara, izina ryawe ripfa kuba rikiri mu bayengero, uruzogi rwawe rupfa kuba rukiri hehe? Mu bayengero. Uyu mugoroba twikureho kavukire cyangwa tugumeho? Haleluya. Haleluya. Iyo rero ibibazo duhura nabyo, iyo duhanuriye umuntu ngo Imana igiye kuguhereza imodoka, kavukire namubwira ngo hera kuri sogokuru wawe uje no kuri sogokuruza wawe. Hari n'umuntu yigeze atunga n'ikinga, uhita wumva atari ibyawe, umutima ni utabyakira. Si wewe, ni kavukire kurekaramye ikubwiye kwiwanya ta modoka yahaza. Ugomba kwiyambura kavukire ukavuga ngo iwacu nta muntu yigeze atunga n'ikinga, ariko jewe ngomba gutunga amamodokari, ngomba no kuyadandaza. Haleluya. Ngomba kugeraho imiryango yaje itigeze igera, ngomba kugerayo. Ifasha byumve nk'abantu nka batanu biyambure kavukire. Barashobora kuroga abakobwa bose bo mu uwo muryango, bakavuga ngo umuryango w'abarunaka nta n'umwe azigera aja ku mugabo akoze mariage. Bose bagomba gucikira
bose bagomba gucikira baza babyarira iwabo. Noneho umuntu yawe tata we, umuntu yakubwira ngo tuzakora ubukwe akabanza akakubwira ngo tubanze turyamane. Si ubusambanyi bw'uyu musore yagukunze, ahubwo ibyatuwe kuri wowe ni ibivuga ngo nta muryango runaka uzashaka utabanje kuryamana. Bisobanura iki rero? Nimba muri famiye yawe ibyo byarabaye warakiriye Yesu, ugomba kubihakana ukavuga ngo bene wacu baracikiye, ndabizi baracikiye, ariko jewe ntabwo ndi muri bo. Je nzakora ubukwe ku murango bazamperekeza, izuba ririko riraka nzagenda. Abavyumva nimutere haleluya. Kavukire ariko hari abantu turi kumwe muri no teraniro ngo muzamure ibiganza, ukareba ugasanga muri famiye yawe nta muntu ushobora kwiga ngo agere mu wa gatandatu primaire. Ni ukuvuga iki rero? Ni ibintu batuye muri famiye yanyu ngo ntabwo bazigera barangiza uwa gatandatu, ntawe uzarangiza sogonderi. Noneho wewe kuba warakiriye Yesu ugomba kubihakana ukavuga ngo sinziga primaire gusa, nziga na sogonderi ndayirangize, nziga na kaminuza, nziga na master, nzoca dogitora, zaba umuntu ukomeye mu muryango. Ukiyambura haleluya, ukiyambura dayimoni yabiwanyu yo kutiga. Ariko murahari cyangwa mwatashe? Ibi bintu biri kubafasha cyangwa ntibiri kubafasha? Umuntu ari gufashwa natere haleluya. Hanje muri famiye yanjye nta muntu azi n'igifaransa n'igiswahili. Ariko naravuze ngo nibura ngomba kuzavuga indimi zirenga 20, kandi bumaze kugera ku ndimi 7, kandi mfise amashuri ane primaire. Amashuri ane primaire maze kugera ku ndimi 7. Naravuze ngo ntabwo ngomba ko karande yo mu muryango wacu yo kuvuga ururimi rumwe gusa. Nagonye bugi intara zose ikirundi ntibavuga kimwe. Ejo bundi hari umukozi ari mu rupangi wacu, barababajije ati uyu mwana kutaramuhamara ngo ubwo yari nabuja, aramira ngo imbwiye ngo nze kuyiha saa 6. Rumva rero nk'ubu mvuka hari iwacu tuvuga ngo ambwiye nze kumuha, bisobanura iki rero? Nta kirundire yanza tuzi, sibyo? Wewe Karus. Harabandi zauma ngo turojana cyangwa ngo turoza. Urabyumva icyo ni ikirundi? Abandi nabo kumva ngo ndatuguye niki? Ndatuguye abagiye ku isoko. Haleluya, haleluya. Abandi ukumva ngo zewe. Izo zose ni indimi zo mu Burundi. Bisobanura iki rero? N'ururimi rw'ikirundi
ntabwo bazi neza iwacu. Bisobanura ngo rero bitewe nuko ahantu na hamwe bagera n'uvuga igiswahili ntibamuvugisha, nahisemwo kwiyambura karanda yo mu miryango yaje. Haleluya. Indimi mu kuziga nazize nk'uko nkora ivugabutumwa, umuntu akansobanurira nkarikodinga na telefone, nkafata ibyo yansobanuriye n'ibyo navuze, nkarepeta ibyo yavuze, ibyo navuze byo mba ndabizi. Imana rero ihita impereza umugisha, nahora mvuga igifaransa kitagira ko amagisa. Haleluya, haleluya. Maze kwiyambura karanda yo kutiga, Imana yahise impereza umurisasi. Kandi igifaransa ntashobora kuvuga amagambo atanu atavuze igifaransa. Mbese hari n'igihe anyandikira tutari kumwe akibaza ngo twariganye, kandi akaba yibaza ngo twariga, agashunguruka igifaransa. Nanjye ibyo ntumvise nkamubwira ati umva, si uko ntabyumvise, anditse ikirundi. Yarangiza ikirundi acandika nabi, agahita gishunguruka akacandika, nubwo kiba ari cyo ariko ndagisobanukirwa. Nanjye umunsi nshatse kumwandikira kugira mwereke nanjye ko kumubwira nkabijya nyene. Haleluya. Urashobora kuba utari umu intellectuel intelligent ariko ukaba intellectuel spirituel. Yes, akongako. Haleluya. Amen. Duhereze Imana yacu icyubahiro, duhereze Imana yacu icyubahiro. Twongereho intellectuel spirituel, tuzamurira Imana. Haleluya. Umuya n'umuzungu arashobora kumbaza ati where are you from? I am from at Burundi, Moruta commune, Kayanza province. How old are you? I am 44 years. Hallelujah. About what? I know who I am. Yes. Tuhimana cyubahiro. Tuhereze Imana yacu cyubahiro. Tuyikomera amashyi menshi. Karanderera ya mu miryango ni ugomba kuyisobanukirwa iyo ariyo, ukamenya ibidakorerwa iwanyu byari bikenewe, ukamenya ibyo mudafise iwanyu byari bikenewe, ukabyanka ukavuga ngo ibi biragomba kuba muri famiye yaje, ibi biragomba kuba mu muryango wanje. Ubu nakuze mama aryama ku kirago, nanje nkiryamaho. Ejo bundi namubwiye ati mundabira umufundi akora igitanda c'imbaho nohereza y'imatera, ndagomba kwica karande yo mu rugo yo guhara ku kirago. Yambyaye aryama ku kirago, none ndyama ku matera, imbavu zararuhutse, nanye ndagomba kuruhurira imbavu zampetse nkazitereka hakamatera. Haleluya. Mu gihe ntarabona imbaraga zo kumuzana ngo tubane mu gisagara, ndagomba kubaza. Ariko murahari cyangwa mwatana? Mani gukureho karande yo mu miryango. Kavukire.
mwari muzi yuko muri buno bugingo ushobora no kuja gukundana n'umukobwa wagenda iwabo bakabanza kubaza umukobwa ngo avuka yize haleluya abahe akorahe. Muri ano masengesho y'iminsi 30 ndagira ngo Imana iguhindurire adresse, iguhindurire adresse, iguhindurire adresse. Haleluya, haleluya. Muri iyi minsi 30 Imana ihindure adresse. Oya, ihindure cyangwa ireke, ihindure cyangwa ireke. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, byo kugora kuza gutereta muri rohero uba mu buterere. Nibyo cyangwa se usibye ko ushobora no kuza muri rohero ntuterete mu buterere. Umva byose biriko, urashobora kwimuka uvuye mu buterere ukaza muri rohero, ukaza uzanye ibitekerezo byo muri rohe byo mu buterere hano. Bisaba ko nimba hari ahantu uvuye ugomba gushinga intahe yaho uvuye, ariko ntugomba gushinga intahe ko ari yo ukiri. Kubera mu mikorere y'Imana no mu mikorere y'abakozi nta bantu bakorera muri kahise, n'abantu basanzwe ntibakorera muri kahise. Niyo mpamvu umuntu ngo kare narasenga. Iyo umuvuga butima avuze ngo kare narasenga, uhita umwaka mikrofone isobanura ko atagisenga. Ngo kare naravugishwa, yewe data we yaraguye. Nari umugabo ntihabwa intebe, aba ari umukukuru uce muri bino bintu bya Yesu kahise. Tugira gutya, kongera tugire gutya. Murebe, barashobora kongera gutongera bakavuga ngo uriya muryango kwiga barize, ariko ahantu hose bazadepoza hari n'akazi bazaba ba mbere mu kibazo babajije, ariko hazokora binyuma zabo. Murashumva kino ki? Ugasanga diplome yimaranye imyaka n'imyaka, ariko diplome nta hantu wigeze kandi ubwenge urabufise. No mu bibazo byose babajije bagiye ubona amanota, abari nyuma zawe ukabona barakoze. Ntabwo ikibazo ari ukutagira ubwenge, ikibazo si diplome, ikibazo si kutakoze stage, ahubwo hari amagambo yaherekeje ishuri ryawe uri kuriga. Uyu mugoroba rero, uyu mugoroba hari ibintu tugomba kwanga, hari ibintu tugomba kwanga. Waturuvuye ngo diplome yaje imeze neza, none iragomba kubona akazi. Aya masengesho y'iminsi 30 iragomba kugukura muri karande y'imiryango, winjira mu masezerano yawe, winjira mu cy'Imana yakuvuzeho. Abantu turi kumwe mukiriko murabyumva, nimutere haleluya. Ariko hari umuntu turi kumwe ngo atere haleluya. Hari umuntu yumva uyu mugoroba agomba kugaruza ibyiwe agatera haleluya. Natwe hari ibintu tugiye kwatura aka kanya muri uno mugoroba. Hari ibintu tugomba kwatura bigomba gusimbura ibyo batuye. Hari ibyo tugomba kwatura ku buzima bwacu, hari n'ibyo tugomba kwatura ku miryango yacu, hari iyo mugomba kwatura ku bana banyu. Haleluya.
nk'umuntu hani Bujumbura n'umugenzi wanje yagize karande yo kurya nabi ababaye abana biwe babyarira hano kandi bakaza binefaguza mu kurya abwira nyina ngo bareke nzakwereka iyo nakuriye ahita afata umwana w'imyaka 3 n'uw'imyaka 5 abatwara muri interena ruguru umwana w'imyaka n'umwana w'imyaka abashira he muri interena ngo agiye kubigisha ubuzima yabayemo iyo si karande iyo si kavuki ntabwo ugomba kureresha abana bawe bikomere babaye cyeko nagwaye imbunja nk'abatanzara ngira ku mano ubu nzoce ndabadugana n'abinzara ziveyo oya hagomba kuba itandukaniro bikagaragara yuko utagira inzara yabyaye abana bagira inzara. Yesu wacu nashimwe cyane, terera Imana haleluya. Ubuzima bubi wabayemo ntukabwipfurize uwawe nawe ngo abubemo, ahubwo mwipfurize kubaho neza, unabishoboye ubikore. yabatwaye ubundi muri interena hajayo umwana ukoze ikizami cyo mu w'ikenda cyangwa uwa gatandatu ugihari, ariko we yabatwaye bataragera no mu wa 4. yabatwaye bataragera no mu wa 4 primaire. Ubu rero yaritime yo kurya bari bafise yo mu muci ntayo ubaho kurya bumva barashiha. Haleluya, 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 haleluya. Iwanyu hakaba ata muntu n'umwe arava hano ngo agere mu buviri. Jewe muri familia yanjye papa yapfuye atararenga kuri santere mu Kayanga, nta handi hantu ararenga. Noneho mu masengesho nasenze mama arashaje kuko mvize imyaka 44, imfura ifise 65. Urumva dashaje arashaje. Narasenze Imana ndayibwira ati Mana uzambabarira mama ntazapfata abonye Tanganyika. Yavuti papa nayo yabonye ariko mama ntazafata ibonye. Rero kubera ko mwebwe mwahashitse burya Bujumbura abari ruguru bumvise kujayo bumva ari nkuko wafata indege twebwe turi hano ukagenda muri Amerika. Ndangije ndasenga Imana ndayibwira ati mama ntazapfa ataje Bujumbura. Noneho muri mariage rero no muri tote yatembereye igisagara cyose aja hari yepfo kwitanganika ngo mbese ngo aya mazi kwaguma hamwe atagenda. Yo ndavuga ati Mana urakoze. Noneho turi muri salle de reception hariho ya matara aguma agira gutya. Yabajije umukazana haramubaza ati haryambwira bijya n'ibinono by'inka. Mukazana aramubwira toya si ibinono na matara. Nako karamunezereye abonye ibinono basi byaka matara, ako nako karamunezereye. Yesu wacu nahabwe icubahiro. Imana yo mu ijuru igikorera ikintu kidasanzwe. Ufata abiwanyu bageze aho batageze, abiwanyu ahantu batageze uhabageze. Uyu mugoroba tugiye gusenga isengesho kugira ngo Imana ikuzamure, uzamura abiwanyu bakiri hasi. Familia yawe nawe uyandikemo amateka, wandike
Haleluya, haleluya. Harangije arya kuri gato ntayo yarazi, ntabwo nirarira, ntayo yarazi, nanjye nayimenye manutse. Harya kuri gato abakazi uyu muciro, uyu mutsima bawucumbye mu kiko nta mboga zawo. Narimvuze ngo uyu mugoroba Imana yo mu ijuru wature umwuka wa kavukire ukuveho, unawukure kwa uzamura biwanyu. Imana ikuzamure muri ino minsi 30. Imana ikuzamure, nirangiza kukuzamura nawe abiwanyu girene ubazamure. Abavyakiriye nimutere haleluya. Iwanyu kumva ngo bafise ngo ingwara ngo yami bahitana. Umuryango wabo ngo ingwara niyo yama ibahitana. Hari ngo barebe ko yabafasha. Ariko uyu mugoroba ingwara zafasha biwanyu ziguhunge, zihunge n'abawe. Uzi ko umuntu ashobora kuba hano Bujumbura afise karande yaho yize kure, akabaza ishuri ku Muzinda aba hano. Akabaza ishuri ku Muzinda aba hano. Iyo karandi baveho. Ugomba gusenga Imana ukayibwira ngo Mana nize ntanywa icyayi mu gatondo, nize ntazi petit déjeuner mu gatondo, ndagomba abana banje bazige barya umurete mu gatondo, bazige banywa icyayi mu gatondo. Yesu wacu nahabwa icyubahiro, Yesu wacu nashimwe. Terera Imana yacu haleluya. Ahantu biga Dudu yarantwayeho aciye kubatora. Ntabwo papa wiwe yahize, nimba apfuka aho mvuka ntiyahize, ariko abana ishuri yabashizeho. Baza kubatora n'imodoka kandi biga muri angorofone. Baziga muri angorofone. Bwira umuntu mwicaranye ngo nubwo atacongereza wakuze uzi, igisha bubyaye bazaza basobanura ahantu uri babisobanure. Uzasugwa n'abazungu abana babisobanure kubera ko wabigishije. Yesu wacu nahabwa icyubahiro, Yesu wacu nahabwa icyubahiro, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turagomba kwiyambura kavukire. Hari yindi kavukire tugomba kwambara nonaha. Tusome Efeso ibice 2:19. Efeso 2:19. Wahageze? Tafashishwa kabisa. Abanyefeso igice cya 2 ku murongo wa 19. Turasoma mu izina rya Yesu. Nuko ntimukira abashitsi n'akavantara. Nuko ntimukira abashitsi n'abakavantara. Mu yandi magambo, haleluya, ugomba kubuva mu Kayanza ntuhibagire kwitandukanya na karande y'iwanyu, kuko ijambo rivuze ngo muri repentance ntabwo mukira abashitsi. Impamvu bari kokira abantu bavuga ngo abashitsi tubakire batugende iryambere,
kuba ari kugira ngo babakire muri repentance. Nimwamara kwakirwa umugisha Imana yateguye guha aba repentance namwe muwubonde. Kubera ko iwanyu atayubumenyereye ntayuvuga. None nagombe mbabwire ngo ntimukira abashitsi muri repentance. Abaje mwitwa abashitsi iyi minsi 30 bari gusenga, nawe nuyisenga ivy'Imana yateguye kubaha n'ivy'Imana yateguye kubakorera namwe mugomba kubibonaho, kuko mutakira abashitsi mwamaze kwakirwa. Nimutere haleluya. ariko musangiye ubwoko nabera. Ariko musangiye ubwoko n'iki? Nabera. Mubera rero murabo mu ngoro y'Imana. Uretse mubera nta bwoko bubamo. Mubera nta bagufi barimo, nta barebare barimo, nta bamazura cyase n'ayasongoye. Mubera kandi abantu benshi babengwa n'ababenga bahogwa kuko bataba barinjira mubera. Icyo muzira nukuba mutarinjira mubagirane mubera. Iyo ugeze mubera nta mugufi, nta muremure, nta w'inzobe, nta wirabura, nta mugangi, nta wonze. Mubera ariko hari umuntu yumva ashaka kwinjirira mubera. Umuntu ugomba kwigumira mubera natere haleluya. Kugira ngo ube mubera hari icyo bita condition. Ni kuva hano kugera iyo bamaze kubabera bariyaranje.
iminsi 30 ari kumwe natwe atubereye ubuhungi ntacyo dukuraho Yesu ariyo Yesu nibuye we nibuye Yesu nibuye nibuye igitareko ambere Yesu nibuye nibuye ikomeye we Yesu nibuye irate ko yamenye Imana irata wese irate ko yamenye Imana irata wese irate ko afise Imana irata wese irate ko yamenye 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 Imana irata wese irata wese irate ko yamenye Imana irata wese irate ko yamenye Imana. Haleluya! Ibintu byose wagira byose nta Mana birimo ubiharurire amatariki n'indwi n'amezi ariko ibyo udafise ufise Imana nabyo uharura indwi n'amezi yo kubibona. Ibintu ni bibiri ibyo ufise utahawe n'Imana ubiha ikiringo, ibyo udafise ufise Imana naho ushiraho ikiringo uvuge ngo byanga byakunda ko mfise Imana, kandi Imana ifise byose, kandi Imana ibyo ifise ni iby'abayikunda, ni iby'abayubaha, ni iby'abayikorera. Abo turi kumwe tuvuge ngo nibyo, hitwiterera haleluya. Aha, twumva ko kantu kari hiyonya mu gikoni ntamireho numve. Haleluya.
gira umuntu mwicaranye ngo hari akajumba kokeje hariya mu gikona gira abanza hekenye. Amen. Haleluya. Goga Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Yataje. Imana imuhe umugisha. Uwirata wese yirate ko yamenye Imana. Sibyo mwabarokore. Gira umuntu mwicaranye ngo nushaka ibindi bintu byihorere uze wirata Imana gusa. Umuntu nakubare ngo kubera kuri kurishima atufise iki fise Imana ko karahagije. Tesa wiratira iki Imana. Ugiye kwa muganga ukareba abantu barindiriye kubagwa, abarindiriye kubagwa, hari n'abandi barindiriye gushibwa amaguru, hari n'abandi barimwo bomboni bari guhema impemu z'amafaranga, ariko uri guhema izagusa. Uwirata wese yirate ko yamenye iki Imana. Abantu bayimenye nimuyiterere haleluya. Ubu si utamenye Imana zamura. kuza kukwitura mwami Imana, kuko ari wewe utanga amahoro ashitse, kandi abaji wawe nawe watetereje. Intambara n'urwango naho byadushikanye, duhungeye iwawe mukiza wacu, tuguhaye igihugu cyacu, gazi ikirere n'ubutaka bwacu, dusitukane niyo nka tuvuga tuti Mana yacu we, tuti Mana kiza, Mana kiza,
amen. Haleluya. Imitima yakomeretse Imana yikize cyangwa yireke? Tuyico bahira. Imana irakiza imitima ntiyikiza. Ariko abaganga bose barapfupfa hasi. Nibyo cyangwa se baragira nte? Mwumva impamvu bapfupfa hasi? Burya ingwara y'umutima ntabwo ari yindi bavuga ngo umutima waduze wongera uramanuka. Hari umuntu utagira biriya bintu, utagiriya biriya bipimo, ariko umutima uri mu kumwegura. Abantu bagwaye ingwara y'umutima neza ntabwo bagira pressure. Biriya bimenyetso byose bapima n'iriya miti babaha yo gufata ntayo bafata. Ariko uyu mugoroba Imana yo mu ijuru yampamagaye ikuvure ibikomere ufise mu mutima. Haleluya. Munyemerera tukayihereza cyubahiro. Yabahaye mwiriwe kuri no mugoroba mu izina rya Yesu. Ejo twumvise ngo izoru ubu kugera amasaha nta muntu twicaranye ahangaha yoba yarungikiwe. Data yavuganye natwe ejo yaba hari yaba kuvesho ari amasaha tuvuye hano yaba kugeza aya masaha yoba yarungikiwe ngo azamure bigaza turebe. Mahagurika turebe abantu kuvejo ku mugoroba bamaze kurungikirwa ku bwa rya jambo. Yoga yedata we. Birakora cyangwa ntibikora? Noneho iki ni ikimenyetso kigaragara ko ibyo data yavuze ari byo. Bisobanura ngo rero ino minsi isigaye nawe ntabwo ihera utabonye transfert. Hoya transfert ize cyangwa ireke? Zorungika. Nimba hari ikintu kiryoshe muri telefone nukubona ijambo ryanditse ngo rimi cyangwa eko. Hariyo nabonye yanditse ngo bezebe muhira. Iriya nayo irakaze. Ukoresha bezebe wibereye nyumbani. Nukurotira ukoresheje telefone ukanyura muri bezebe. Ibi bintu birakora ntibikora? Ndatangaje ubugira kandi ano masengesho hasigaye iminsi ingahe? Ingahe? Ntirangira utabonye transfert nawe. Kuko ejo yavuze ngo nzorungika. Mwabonye ko hari abo yatanguye kugira nte kurungikira. Namwe yarungikiye ntihagarikira aho ngaho, ahubwo ikomeze double. Uko ukomeza kuza nayo abari ukikomeza gutegeka kohereza. Haleluya. Tugeze ku cyakangahe? Turiko twiga icigisho kivuga ngo iki? Intambuko indwi zituma umuntu ahinduka isoko y'iki? Aha tuhageze mu gihe tuvuye ku cyitwa ngo iki? Oya intango twahereyeho yitwa oya mbere. Yari amashuri angahe? Y'iki?
irya mbere, rya kabiri, rya gatatu, irya kane, igice cya gatanu, igice cya gatandatu. Muri abanyeshuri beza. Stage mwarayibonye, interview nayo mwarayibonye. Ubu tugeze rero ku cyigisho cyitwa steps, 7 steps, intambuko indwi zituma umuntu ahinduka. Hano mu Burundi hariho source de Nile, ibihugu byose birimo Nile. Isoko yayo irihe? Mu Burundi. Ibihugu byose birimo Ruvubu. Source ya Ruvubu irihe? Hari ahantu Ruvubu ruva iwacu muri komine Muruta, niho mvuka. Ni ukuvuga ngo Ruvubu isoko ryaho aho ruva ugira gutya. Source ya Ruvubu ugira gutya. Ariko iyo rugeze muri Zambia, ni ubwato. Kugira ujabuke ni ubwato. Mbwira umuntu mwicaranye ngo utitayeho aho wavutse, uragomba kwaguka ukabera abandi umugisha. Ntabwo mwabyumvise? Aho wavutse ni hato cyane. Uburyo hagaragara nawe uharebye usanga ataciza cahava. Ariko Yesu aravuga ngo yewe Betelehemu, nturi muto mu ntara, kuko muri we niho hazova uganza. Abatanzi ariko nibaza ko mwese muhunze. Hari umuntu ataramenya muri? Hari umuntu ataramenya muri namizi? Abashitsi baje ubu baranzi. Hata mushumba ntabwo? Nitwa Mutokambali. Tokambali Ferdinand, mvuye kure. Navuye kuri. Ndebesha ijisho rimwe ry'ibubafu, iry'iburyo ntiribona. Natebye kwitaba, irangije rimwe irarifyonderamwe indani. Candemera iderede ndakuraho. Na bimwe bibita bya ntuzenya kureretesha ipantaro bavyita gute? Bijya nkuraho. Naritabye Imana rero, ubwo ubona naritabye Imana. Bundi hari amatangazo uzobona bakurungika invitation ngo communiqué de décès. Suko babyita bakakubwira ngo tuzaherekeza uwacu yitabye. Biriya ntabwo ari ibyo, ni ikinyoma. Imana ntabwo ihamagara umuntu apfuye, ihamagara wigomba gukoresha. Iyo dusomye mu itanguriro haratubwira ihamagagwa rya Burahamu. Burahamu ahamagawe yarapfuye cyangwa yari yitabye ngo akore. Tugiye mu gitabo cya Samweli naho turasanga Samweli Imana yaramuhamagaye aritaba, yarapfuye. Komeza. Mureke tuje muri Yesaya, naho haravuga ngo ihamagagwa ryande rya Yesaya yarapfuye. Nta muntu n'umwe Imana ihamagara apfa. Imana ihamagara uwigomba gutuma. Imana ihamagara uwigomba gukoresha. Uwupfuye ntaba yitabye Imana, abatashe. Ubu niturangiza gusenga tukarangiza kubwiriza turagira nte? Ariko ubu twitabye.
none iyo ufashe telefone ugahamagara umuntu uhamagaye arapfa cyangwa arita? Bisobanura ngo iyo umuhamagaye acitaba icumukeneyeho ni ikiganiro. Noneho Imana nayo ntabwo ihamagara umuntu itagomba ko baganira. Uriya muntu mwashinguye wanyu ntiyitabye Imana, yaratashe. Nimba yatashe ku Mana kuko ntagikora, yarahejeje. Sibyo? Turuherekeje iwacu yatashe. Nayo abitabye Imana, hamwese mwicaye hano mwitabye Imana. Twama tugira ikibazo rero. Imana hari igihe ihamagara abantu nk'umugoroba nk'uyu. Ubu yaduhamagaye iminsi 30 ngo iganire natwe, ariko hari abatazayikwiza, hari n'abatazoza. Haleluya. Bivuga ngo iguhamagariye kugira ngo ikubwire uburyo izagucura umeze, uburyo ishaka kugucura umeze, uburyo uzataha umeze, ariko ibanza kuguhamagara mukabiganira. Abitabye Imana muvuge ngo amen. Haleluya. Twayitabye. None iyo tuvuze ngo sije nkiriho, ni Yesu. Mu yandi magambo, kwitaba Imana hariho gupfa